kuva inyeshyamba zo mu gihugu cya Syria zafata imijyi myinshi igiye itandukanye iherereye mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya kino gihugu cya Syria mu minsi itandukanye ishize. Kuri ubu ngubu izi nyeshyamba za Hayat Tahrir al-Sham zikaba zamaze gufata umujyi wa Damascus, akaba ari umujyi mukuru wa kino gihugu cya Syria. Si ibyo gusa kandi bakaba bamaze guhererekana ubutegetsi bw'umuryango wa Assad wari umaze kuyobora imyaka igera kuri 50 yose kino gihugu cya Syria. Muri kano kanya uyu muryango ukaba wari uhagarariwe na Bashar al-Assad wari perezida wa kino gihugu cya Syria. Izi nyeshyamba kumara gufata uyu mujyi wa Damascus ari umujyi mukuru wa kino gihugu cya Syria, babasha gutsinda ingabo zose za Bashar al-Assad, perezida mukuru wa kino gihugu. Ndetse kandi Bashar al-Assad ahita ahunga, bikaba bikomeje guhibiswa yuko ashobora kuba yahungiye mu gihugu cyo mu Burusiya. Izi nyeshyamba zikimara gufata igihugu zabasha gufunga abantu benshi bari barafuzwe na leta ya Bashar al-Assad. Abenshi muri mu gufungurwa bakaba basanzwe baratotejwe cyane muri iyo myaka yose, bafunzwe muri amagereza atandukanye kandi barafashwe nabi. Ndetse kandi abanyasirayeli benshi bari mu bihugu byinshi bitandukanye bakomeje kwishimira ino hirikwa ry'ubutegetsi bwa Bashar. Ushaka ikiganiro cyose kirambuye kivuga kuri iyi ntambara wajya kuri Ozone Info ukakireba. Ndabashimiye.